Football Titi par zanga somkwa pariat na ngai thavele don ta ila France Club Monaco player ni mai tur Paul Pogba hian damdoi man phal lo amana wangin hun rei tak in khel theilovina oma club po nei lovin aizon na football a po lo po nei lovin chotlai lok anei pha khati lai khan thian tha anei mangreng reng lova ama mangai tu tak tak anom manglo thu ama nge hian ti hian asoi khatiang buaina kanei lai khan eventa sin min ngai sak tak tak lova in beina kama chona khan min thlop lovani ka thiante zong po an bo zo veka kasum le pai chen tur aom chung zonga ka kianga omte kha mu tur anom to lo engma nei lovin ka oma chanpui tu reng ka nei lo ma se kha hun thim lai bera khan mi te ni na tak tak ka mu chiang le thung atiani Pogba hian midang te ni na ama mangai na tak tak nei lova anei chen tura man hlel mmc te kha an ni na amu fia pha leya ama hun kal zel tura chuan a at non to lo arin om ta hle bok mihring te hi achang chuan nat ngoi na mal ngoi na te hian min siam thafawa mihring siam thatnan khodurangai anti hi atakram achang thina ni chu Pogba po hian atem chiang hle Senegal goalkeeper tha kumsam thum pathum mi Edward Mendy Chelsea goalkeeper Lui hian kumsani somni pathum ni puilai khan Chelsea chua sanin Saudi Arabian club Al Ahly azomani kha ani hian Saudi club azom na chan bera sumle pailama ham thatna nasazok anei pulen berania ma se ama hi chuan aphana sa hle tu naya Edward Mendy hian soin Al Ahly hian anthil tum an mathlir min shilin chu chuan min hne hleya an nen kapan chana po ngong nei lian ber pol ani ti chuan kum ni aliama kan club chanchina avoi khatnan Champions League no moi kan choi ti chuan ka du thlanna kha a fu zia aron lang ta chia bok kum kal zel tura po ka du thlanna fu zia hi alan chian deuh ka bei se ani mi then kha chuan Saudi Arabia player tena kan pan chan hi sum ni in an ngai thina keima chuan ka hun tira ka soitawang khan Chelsea chua sana Saudi lam kapan hian lotlin na ka chan theina tur club ani kapan ni hetiang hi Chelsea a kha chuan hun rei tak be sei ngam chia ka ngai lo ati ani Edward Mendy hian English club Chelsea a chua san chan lian tak a soilang tel ani bera Chelsea a kha chuan lotling hle ma sela malam hun a thlirin Chelsea a kha chuan lotlin chunzom zel be seina anei sang lova club kaldan a en wangin chona thar ma chona lotlin theina tur club pan adu ma se chumi shula chuan aman phama sela Saudi Arabia apana wangin sum ti in soizui ani ta thawa ama hian sum ma in soidu mi alovin phama sela mitam takin aphat na hi an tongpui lem lovani ma se Edward Mendy hian Al Ahly hi Asia khomol puya club level in elna sang ber AFC Champions League a champion pui tlat maya an club chanchina an champion masak ber ni in ahlu hle chu wangin champion theina tur mun panin ka chuak ani ati na ki po hi adik na chen aoma ma se an champion ma zongin asoi vak du lova an champion nuwa asoi ta hluai ero ngai tua ati thui deu ome Europa footballa thunei tu sang ber UEFA chuan season thar Europa League khel tura in petling ma se dan omsa bo che theidin muna ding an ni awanga an chungcha ngai tua ngai Crystal Palace chungchanga thutlungna an siam don ta a zan ina emo engineer emo hi chuan thutlungna hriat man be sei ani UEFA in dan an neya an hnuaya in elna bua saya in elna in ang club pani emo aya tam nei tu thumun nei ten an khel theilo ti ania Crystal Palace le Lyon te Europa League khel thei turin anin petlinga ma se nei tu thumun an nei chu wangin tual chung league atanga tling Lyon ni lovin cup competition atanga in petling Crystal Palace zok hi an din mun achiang talawa Europa League khel theilo thu theidin muna an ding ta ani club pahnia hian nei tu zinga share nei tamber chu John Textor hiania ani hian tu hnaya Palace a hral mai theini in tarlan ani leidu tu New York Jets nei tu Woody Johnson point leidil na a thlen to hetiang kara hian UEFA hian Crystal Palace chungchanga hian thutlungna an siam don ta Palace tan po thutlungna hriat vat atul hle
ani lo chuan hma lak zel dan tur pawh hriat thiam a har sa dawna thutlukna an hriat hnuah ero thutlukna a zirin khin let emaw European competition thlir rana in thuam chak emaw chutiang chuan mu mal zawkin hma alak thiam thei dawn ani hriatel ve hrimhrima Lyon hi sumle paya an din hmun a that lo zia le leiba an nei tam zia te chumi awanga League 1 atanga relegate tir nia season thara League 2 an khel tur thu te kan soito kha an king le dona thiam an chang thei talawani chuan an ni hian season thara Europa League an khel thei lo mai theya an chungchang po hi zui ngai tur alani hei hian Crystal Palace lama po neitu anin thlak talawani po in Europa League khel thei be seina asiam lian zualang ti arin om Arsenal left back thang duang tak Lewis Kelly chuan rin omna thu tiam tharin kum nga dai contract aziak ta English defender an academia injir chuak hi Arsenal hian a hlo ti pun sakin team tan apoimo na lian zela ham than na po na sazokin pek anin huam na hi Skelly hian pomin kum sang ni somthum thleng dai contract aziak ama a contract anei kha kum sang ni somni paruk ni pui hun thleng dai ania amang zo tre pa ma se ganarsian kum som pariat mi hi an hne na kum khat dai contract ala nei chungin atharin contract anzia puita ani hian English Premier League season manzo tak chia kha a khel that ema wangin PFA Young Player of the Year choi moina dong thei tura chop chua zinga atela English Premier League a debut season a hian match somni pathum lai khelin defender rin tlak ber ball nget ber ball ania team tan a tho hlok hle Arsenal tan hian sangni somni pali somni panga season khan in elna sang match somli pahnih laia khel tlinga goal khat khungin assist thum anei telani Lewis Kelly hian soin Arsenal a hian ro nu chhia kadu ani game kan khela hne na chana he hmuna hian engkima hne na chan kadua khelmuala injir mek ni chung hian in elna lian tak taka te no moi choi kadu chu apoimo em ani atia Lewis Kelly hian Arsenal a hian champion no moi choi in be seina lian tak nein chu ahma thlir chu ti hlotlinga Arsenal a hian sulnu ro pui tak nu chhia atumani Manchester City goalkeeper Ederson Moraes hi chuak tura soi ani thina ma se hei hi thudik lo ani ti ama nge hian a soi ve ta a kum samthum pakhan mi Brazilian goalkeeper tha hian kum sang ni som pasari khan Benfica atangin Manchester City hi azoma City goalkeeper rin role an player poi mo zinga mi ni in Manchester City a hian a hlo tling hlea ma se kum kalta atang khan chuak tura soi ani le thina Saudi Arabia lampan tura soi te po ani kha ama po hian Saudi lamatanga somna adon a that tok hle thu te ofara mu po van tlang chung lam dai ani thu te a soi nge ma se khang somna adon te kha a hnolani Ederson hian soin kamhalam hun chung changa hian ka thian then khat ten ka chung changa thu thar leng te min thona ma se khang thu leng te kha za somkwa pakwa in thu dik lo rin tlak lo ani ti ka soidu ma se ka hrethiam em a chan chu social media vela hian mi te hip tura chanchin tarlan du na hi alian thina ka ming che vela hian rin tlak lo chanchin thar atam hle he hmuna hian ka oma City a hian kala in ngate karil ru po club a hian ala om ri e atiani Ederson hian City hi ka chua san don lo atilawa a chua san don anga thuthang om ero za somkwa pakwa in adik lo ti asoi thunga ma se za ati lo awangin chuana chance ero a om ti hriatel a tha ome US Club Los Angeles FC hian team kai hruai tu thar roi tumin ma an lameka hemi atan hian Europa League Tottenham champion puitu ma se Tottenham ina an ban tak Postecoglou hi an dor mek ani Los Angeles FC kai hruai tu Steve Serundolo an Germany lama kirle turin thutlukna asiama chuwangin US Club hian team kai hruai tu thar roi an mamoa minglang sar jingami team kai hruai nei lawa ommek Australian manager Postecoglou hi an be seita ani heti la hian Postecoglou hi Saudi Club Al Ahly in an be sei mek ni in tarlan ani boka Asian Champions League champion team hian chan in be seina po an nei lian hle Tottenham du lo Postecoglou hian hel tu du thlan tur sumle pai ang zong po a
thatok taka vur thei tura neya hengte awang hian a all rei arin om lovani Manchester United defender thin Exel tuanzebe point Ipswich Town a contract pot sei lovin free transfer in Burnley azomta a kumsomni pasari mi hian English Premier League atanga relegate team chua sanin English Premier League khel tura in petling thar azomta ka wang hian season thar English Premier League ka tuanzebe hi kan muchun zom don ani Arsenal chuan antlar nung ti nge zual tumin ma an lame ka chumi atan chuan Spanish club Valencia defender kumsomni mi center back le right back a khel thei Christian Mosquera an be sei mek Spanish defender kumsomni mi hi Mikel Arteta an tu nari chuan tlar nung player laklu atum zinga adu berni in soi ani Arsenal hian ahmain Crystal Palace captain Maguire hi an be seya ma se Maguire hi hian Gabriel le Saliba te kara mun chantam har satura arina wangin Arsenal hi a uk sak vak lo ni in soi ani hei wang hian Spanish manager Arteta hian Spanish defender thang duang tak hi a be sei ta a laklu thei ngei po anin be sei ani Arsenal hian tran an lana sa hleya an defender poimo Gabriel contract an zia thar pui to a Lewis Kelly an thlung het boka goalkeeper thar kepa Arrizabalaga an lalu don boka midfielder thar pahni Christian Norgard le Martin Zubimendi tenen mel thar an nei nual dona achuak tur lama hian an player poimo ti theya chuan Thomas Partey deuh chau hi soi thei alani ria abak hi chu rin roll zinga chuak tur soi anom lem lavani Kieran Tierney le Jorginho te kha backup chanchang an nia tuna chuak thei tura soi zinga mi Zinchenko po hi backup huang chunga rin lu thei ani chu wangin Arsenal hin an player poimo le rin roll te hum tha chungin squad anti cha don ni in alang meka ama aya thale zual tura tran an lak na hian team kai hruai tu Mikel Arteta tan po rin tlak du thlan tur an tam zual sot don ni in alang ta zel English Premier League champion Liverpool chuan antlar hnung veilam thuam that tuma ma an lak na kumsom ni pakhat mi Hungarian left back Milos Kerkez an la lut felta a amana pan maktedwe somli an seng kum nga dai contract an zia puyani Kerkez hi Hungary tana khel ni ma sela Serbia rama piangania ti chuan apiana kho club academy atanga bultanin annuwa Austrian club langsa Rapid Wien Academy azom lea chumi hnu chuan Hungary club tha a inzir chunjom vele H level football a khelain AC Milan under 19 team tante a khel mana Netherlands a AZ Alkmaar senior level football a khel tran thung chumi hnu chuan kumsan hi somni pathum khan English club Bournemouth in la lutin season ni chau a khel man tia Liverpool in be sena sang tak nein an la luta ania ani hian English Premier League season man zo tak chia khan match somthum pariat khelin goal ni akhunga assist tumruk anayani English football a season ni hunaman chungin English Premier League B ka match somruk paruka khela goal ni khungin assist tumruk anaya atim tumsomni pathum chakpuin tumsomni palian tlom thunga clean sheet tumsom pakhat anei puyani English Premier League B ka statistika hian match somruk paruk a khela tangin tackle lotlin za somnga pathum anaya interception king puite ball in pass dan cha hi tumsomruk paruk nein clearance tumza somnga panga anaya ball tau chua tumsomruk pariat nein recoveries tumzani somruk pani laya nei tlinga duels on tumzani somnga anei lain duels loss tumzani somni anei tela aerial betela hian tumsomli paruk chungnungin tumsomriat pakhat lai chasual zoka atang thunga on goal tumkhat nei to bokin ati suala wangin tumni lai goal an chua bokani a statistic en hi chuan insiam thatna tur ma so na tur anei tam hlea ma se season liam ta bi ka khan ma ason e ma wangin club liante oron ania Liverpool hian anti sual ain anti fu rin na alian zok ti thei ani tabok achan chu tun lai football khovela left back nget ber polania chuti rual chuan risero asang ati theya achan chu season masa a che tha ani na bak asul nuwa hian han chuan hluai tlak awm lem lova rol thar ani lain player talent nei thatak ani zia alan tir to ti te chau soitur a omani season tam tak thataka khel thei tura ngai ani thunga ma se beise ang hian puitling takin season tam tak nget takin thatakin a khel thei angem ti hi
zona lian tak ani meka chu Liverpool a hian kan hmu dawn ani kerkesi kumsom ni pakhat mi chau ani na in tong athiam tam angreng leya Hungarian Serbian German le English tong te nal takin amang thei veka Italian tong po athiam tel tho ni in soi ani tong lam thiam tam hlei thei lo anom nok lain ani hi chu ala tlak hle ti hian Liverpool in tu ni pui transfer lain player panga an nei thar ta a anjinga pali hi kum ina an lei ni in pakhat hi kum kalta a an lei kha ani goalkeeper Mamardashvili hi Valencia atangin ni kum khan an leya ma se kum ina tu ni pui lai hian Liverpool a ain pulut ve chawa tu ni pui lai hian goalkeeper dang Armin Pexi club malam hunatana in ma khwana atan an la lut boka defender Milos Kerkez le Jeremy Frimpong te playmaker Thatak Florian Wirtz te tuni puilain an la lut boka Dutch coach Arne Slot hian Liverpool a Jurgen Klopp a team din chau ring to lovin aman team adin chanta a chuwangin Slot a quality tak tak hi kong dangin alang thar le don te po ati thei ome hriat telata na tha chu football transfer hi risk ani ati theya player thatura ngai thata si lote thawak lo tura ngai rin phak ba ka thata te anom fawa thatura ngai beise angtaka tha te po an oma chuwangin transfer hi risk ani telna laya oma chuwang chuan ti fu lo te po hi an om thin ani in khel result le transfer thuleng te kan soi main Cristiano Ronaldo contract thar chungchang lu chil talokila Cristiano Ronaldo hian a khel mek na club Al Nassr contract ziak thar ta in kumni dai kumsani somni pasari thleng dai aziaka kumsomli pahni apum nu thlengin Saudi Arabian club tan hian a khel thei don ani Ronaldo hian ahma a contract anei kha tun tha juni somthum thleng chau dayania July ni khata zalen turani ma se contract azo main club lamin min thein an player poimo hi an chel thei ta a contract azia thar chungchanga Ronaldo hian chaptar thar chan anita in pek na ngai suang tua na ngai chanchin ro pui thlen hawang umiang tin atar langani Ronaldo hian mani dewa khan social media lama the chapter is over tin post asiama Al Nassr a ahun azauta a ngai sak ani ma se contract luile contract thar adai dan na mai ni in tuna chuan angai sak thei ome Ronaldo hian Saudi Arabia hian football khelpia lama sumle paya in lak mukna lam akal puya ham thatna achante turu tham takani chu chuan contract ziak thar tura thutluk na siam konga ngong anei lian ni in zirmi te chuan antar langa Ronaldo hian Gulf nation a hian infiamna lama investment lok tak nei zel duin football khelpia lama in pei pun na rem chang anei chunsom zel turin Al Nassr a hian cham athlanga ngai ani Ronaldo hian kumsani somni pathum kumtira khan Al Nassr hi free transferin azoma Al Nassr tan hin in elna chinga khel doin Arab Club Champions Cup Saudi Super Cup Saudi King Cup AFC Champions League le Saudi Pro League te ania heta tang hian match za som pakhat khelin goal samkwa pakwa akhunga assist som pakwa anei telbok Ronaldo hian Al Nassr tan hian match za som pakhat atangin goal contribution za som pariat lai anei tlinga an goal khung khol team ta na tholok berani Ronaldo contract chungchanga hian news agency then khatin antar landan chuan kum ni chungin paul maktadwe jali somkwa pahni ahlo dona hei hi ahlo pa ngai tur chawani hei hi India poisa chuan cheng vaibel chesa nga jasari somriat pali nuai ruksi nga sangkhat jaruk loi ania tamturu takani hei ba ka hian ham thatna dang ala nei chewa contract thar azia awang hian paul maktadwe somni pali point panga signing fee adonga a contract thara hian akum ni na a season ni na hi a mangle ani bok chuan paul maktadwe som pathum point panga adon beldon ani hei ba ka hian klapa nei tu ni na za som panga pe kania Al Nassr club nei tu zingami ani tameka hemi lutna hi paul maktadwe somthum pathum vela ngai ani bok Ronaldo hian golden boot adong ani chuan bonus atan paul maktadwe li adong don boka Al Nassr hi liga champion puyani chuan paul maktadwe riat bonus adong le bokang gola khunga piangin pound sing riat adong dona a season ni na alapung cheu don boka
season nei point pound sing li zel bonus adong dona akum ni na season ni na alapung don bokani AFC Champions League a po bonus don tur anei tela ama boipui turin ama mo ti saka ama le achung te pui bom turin mi som paruk lai arwai theidona chuta chuan aman sum aseng don lova club lamin antum sakvek don private jet pali lai adu hun huna adu na na aman thei tur anruah man sak boka sponsorship atang poin paul maktadwe somruk borvel ala lutel don ani hengtenen hi chuan Ronaldo hian kumni chungin alnasa hian paul maktadwe zanga chuangdai billion chanve aya tamma ala lut man don ti na ani ma se a contract detailment bonus sang le a lo za takte hi chu news agency then khat chawin antar langani ti hria ila chu mizo tongin kan sei chhong ve mai ani hemi Ronaldo contract chungchanga kan soya hian a hlo le bonus te ti lo thil dang zong hi chu BBC atanga kan lak ani thung nizan khan in elna sang khel chhun zomania chungzinga chuan UEFA buasai UEFA Under 19 European Championship final match khelin Spain le Netherlands anin machona goal khatluna match a hian minisomruk panina a Spain player Raul Jimenez an anlama ati lupal mangin Netherlands hi sikhat fain an chaka European Under 19 Championship a hian Netherlands Under 19 team te hi an champion ta ani ram pariat in elna hian Netherlands hian champion turin group B a Germany England le Norway te an hne 5 veka hemi nu hian semi final a Romania golthum gol khada hne le in Spain sikhat fain an hne le a Netherlands hian champion turin match nga an khela an chak 5 vek ani kum in European Under 19 Championship hi Romania in thlengin khopui pathuma stadium palia an khela in elna nei chung hian match som panga khel ni in goal somruk panga aluta in khel entu mi pui hi a chawrualin singthum sangli za som pakua anni hein elna hian best player a Netherlands player poimo Keith Smith khan ani hein elna European Under 19 Championship a hian champion ngun ber chu Spain ni in tumsom pahni an champion towa England tumsom pakhat champion to indodin France tumriat an champion to boka tuntuma champion Netherlands hi an champion voi khatna ani thung nizan le tukin khan FIFA Club World Cup in elna group round khel chun zom ni in ti hian group round a moran bok felta a heta hian waidat le al ain in machona gol thum lutin al ain hi gol ni gol khatin an chaka Saudi Arabian club Al Hilal in Sydney fain pachuka an neya Al Hilal tan Salem Al Dosari le Marcos Leonardo ten gol khat ve an khung ani Real Madrid in Salzburg machonin sithum final neya Real Madrid tan hian Vinicius Junior Federico Valverde le Gonzalo Garcia ten gol khat thewan khunga Real Madrid hian Xabi Alonso kai shoina hnuaya official match an khela clean sheet an nei masak ber ani English Premier League club Manchester City in Italian club Juventus machonin gol sari luna match a hian City hi gol nga gol ni nan chaka he match a hian City tan Jeremy Doku Erling Haaland Phil Foden le Savinho ten gol khat theu khungin Juventus player Kaluluan anlam hatilut palboka Juventus tan Kuminers le Dusan Vlahovic ten gol khat ve an khung bokani he match a hian City gol khung khol Erling Haaland hian gol khata khung le ta ka wangin ani hian a careera professional huanga gol zathum a khung lingta a gol zathum khung ling tur hian tuna a khel mek na Manchester City tan match za somli panga a gol za somni pathum khungin Dortmund tan match somriat pakwa gol somriat paruka khunga Molde tan khan match somnga gol somni khungin Red Bull Salzburg tan match somni pasaria gol somni pakwa akhunga club level a match zathum somni pariat atangin gol zahni somnga pariat akhunga tichuan anram Norway tan match somli pathum khelin gol somli pahni akhung tling to boka Erling Haaland hin a professional career a hian gol zathum akhung tling ta chia kum somni palimi chau ni chung hian gol akhung tam to hle ti hian FIFA Club World Cup in elna kalmeka Group G atangin Manchester City la Juventus te knockout round anin hlangkaya City hian point kwa nein Juventus hian point ruk an neya alain le waidat te hi group round paltlang lawa tla an nia Group H atangin Real Madrid le Al Hilal ten ram sangjok in hlangkain Salzburg le Pachuca ten group round an paltlang talawani ti hian Group A atangin Palmeiras le Inter Miami
Group B atangin PSG le Botafogo, Group C atangin Benfica le Bayern, Group D atangin Flamengo le Chelsea, Group E atangin Inter Milan le Monterrey, Group F atangin Dortmund le Fluminense, Group G atangin Manchester City le Juventus, Group H atangin Real Madrid le Al Hilal ten, Round of 16 an luta a. Round of 16 a hian Brazil club pahnih Palmeiras le Botafogo anin machon dona, Portuguese club Benfica le English club Chelsea in machonin, Italian club Inter Milan le Brazil club Fluminense anin machonanga, English club Manchester City le Saudi club Al Hilal anin machon don boka, France champion UEFA Champions League champion lai ni bok, PSG le Inter Miami anin machonanga, Brazil club Flamengo le German champion Bayern Munich in machonin, Spanish club Real Madrid le Italian club Juventus anin machon don boka, German club Borussia Dortmund le Mexican club Monterrey te anin machon don bok ani. Tichuan tuna tria kan hmu ang hian Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, Inter Milan, Fluminense, Manchester City, Al Hilal heng team pariat atang hian final lut tur team pakhat anti chianganga, chumi final lut team pakhat chuan PSG, Inter Miami, Flamengo, Bayern Munich, Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund le Monterrey atanga final lut team pakhat an machon don ani. BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chhunzom ta ila The Sun in tar langin Arsenal chuan Tottenham elpuin Crystal Palace atangin Eze laglu antuma Eze hi palmakture somruk pariat Borvel mantura ngayania North London club pahnih te hian anin chu na hle. Talk Sport in tar langin Arsenal hian Real Madrid atangin Brazilian forward Rodrigo laglu antuma ma se Eze nen hian khai khinin sumsen tlem ngai na tur jok jok laglu antum dona chuta chuan Ezea hian sumsen atlem thei jok ringin anin sorbing nari jok ani. Telegraph in tar langin Tottenham chuan Argentina center back kumsomni pasari mi Cristiano Romero manatan paul maktadwe somruk aya tamma an phuta Atletico Madrid in Romero hi laglu antuma Tottenham hian shalphal lo ma sela Romero hian chua adu thutani chuan Tottenham hian anchel lui thei arin om lavani. Chu wangin Tottenham hian anchel zawdon talawani point in paul maktadwe somruk aya tlom chuan anshal phal don lavani. Metro in tar langin Napoli le Juventus te chuan Manchester United atangin Jadon Sancho laglu antuma paul maktadwe somni panga Manchester United in anbe seinia tarlan hi anthe chuak ngama ma se Jadon Sancho an United a hlozat kar khata paul noi ni singa ero Napoli le Juventus te hian pek anin huam lo thung ani. Team talk in tar langin Manchester United chuan PSG atangin France midfielder kumsom pokomi thang duang tak Zaire Emery laglu antum. Sky Sports in tar langin Fulham chuan Brazilian forward Rodrigo Muniz Leeds United atangin laglu tumna an nei lova tun naya soizom ni thin ma sela Fulham hian kumsom ni palimi hi laglu antum lem lavani. Team talk in tar langin Liverpool chuan Crystal Palace atangin an team captain Mage hi laglu tumin andor chunzom zela kumsom ni palimi hian Liverpool hi pan adu ni te poin tarlan alo ni to ani. Telegraph in tar langin Newcastle chuan Brighton atangin Brazil forward kumsom ni pathumi Joe Pedro laglu antum chunzom zela English goalkeeper James Trafford po Burnley atanga laglu tum chunzom zelin Nottingham Forest forward Anthony Elanga po an zui chunzom zela Newcastle hian position sang-sanga team thuam chak tumin ma an lamek ani. Mirror in tar langin Manchester United chuan Sporting striker kumsom ni pasari mi Victor Gyökeres hi laglu tumin an zui chunzom zela Ruben Amorim hian striker rahman thiam sa hi United a senglu atum hle. Athletic in tar langin Fulham chuan Brazilian forward Romulo kumsom ni pathumi Turkish club Göztepe tana khelmek hi laglu antum. Melin tar langin West Ham chuan Wolverhampton elpuin ni satangin Ivory Coast striker kumsom ni pathumi paul maktadwe somni pangaman niya ngai Evan Guesan laglu antum. Fabrizio Romano tarlan danin Newcastle na laglu antum James Trafford Burnley goalkeeper hian Newcastle somna pomin mimal thila phei chuan Newcastle nen hian anin rem towa Newcastle le Trafford a khelna Burnley te hi anin rem thei ani chuan Newcastle hian James Trafford hi officialin an lalu theidon ani. Barcelona chuan ang club chanchina jersey number ngai hlut lo tak mai number 10 chu season thara tangin unroll thar thang duang le mu nam tak
Lamin Yamal an hak tir dona he thu hi Fabrizio Romano an atar langani. Ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se.